Sanibona emakhaya. Sanibona bafowethu, sanibona, ndiyathemba ukuthi niyaphila lapho nikhona. Ndiyathemba ukuthi konke kuhamba kahle. Ngithi sanibona lapha emakhaya bafowethu, sanibona. Enzokhuluma ngako, ngizokhuluma bafowethu ngeMK. Ngizokhuluma ngephathi lekaZuma. Ngizogeqa amagula ke bafowethu, ngizogeqa amagula kunemfihlo enizoziveza. Kunokuningi nje sizokhuluma ngako. Ngicela ukuthi ninjoyine, nishare live, nilike live lapho nikhona. So ndiyathemba ukuthi nibe nemini emnandi namhlanje bafowethu, ndiyathemba konke kuhambe kahle. Ndiyathemba nje ukuthi konke kuhle. So ngicela ukuthi nilike live, nishare live. Yeah. Lithi sanibona bafowethu, sanibona. Esikhuluma ngako namhlanje akukho kuningi kakhulu. Esikhuluma ngako akukho kuningi kakhulu, but into mase ndiyithethile isuke vele izokwenzeka. Noba ngathwani into mase ndiyithethile ndadecide ndathi lento le kumele ukuthi yenzeke isuke vele izokwenzeka. Ndiyathemba ukuthi nani niyazibonela emakhaya. Ndiyathemba ukuthi nani niyazibonela bafowethu izinto ziyenzeka. Ukuba nikhumbula kahle ngo-October ka-2023 ndiyikhulumile indaba yamaphathi, ndayikhuluma indaba ye-ANC, ndayikhuluma indaba ye-EFF, ndayikhuluma indaba ye-DA. So namhlanje ndithi nizonithintela nje kancane nge-MK party lenzokhuluma ngayo namhlanje. So siyabona izinto ziyenzeka bafowethu, isiprofetho ndisikhiphile lapha kwi-live abantu bebona. So ndabatshela ukuthi ona mbutho ozophatha ngo-2024 ngophi umbutho ozophatha, ngoba vele nisuke ndine right yokuthetha ngesizwe, ndisuke ndine right ukuthetha ngento enizoyibona. Ingakho into endizikhulumayo isikhathi esininzi sisenzeka into endizikhulumayo. So 2024 bafowethu istatement sama sijiki siyi-1 ukuthi lento lena iyenzeka. So okukwenzeka manje kuyamanifest ukuthi ngo-2024 kuzokwenzeka na kanjani. Okukwenzeka manje kuyamanifest ukuthi ngo-2024 kuzokwenzeka noma kanjani. So ndikhulumile ngendaba ye-DA, ndakhuluma ngendaba ye-ANC, ndakhuluma ngendaba ye-EFF. So bafowethu siyabona izinto ziyenzeka. Ndiyithethile futhi nendaba yepower kaZuma, ndayithetha ipower kaRamaphosa ukuthi oyena muntu onepower manje nguphi, ngoba bobayithuba nepower but oyena muntu onepower engaphezulu kweyomnye nguphi. So indaba le MK party bafowethu iyaveza ukuthi kahle ngo-2024 kusho ukuthi ANC njengoba endishilo ukuthi iANC ngo-2024 amandla izobe nawo, kodwa amandla weANC ngo-2024 azobe emancane than amandla before. So okondikuthethile nje kwaba clean bafowethu. Ngiyethanda ukuthi ke mina xa ngikhuluma ngezinto ndikhulume ngezinto eziphathene nama-celebrity, nikhulume ngezinto eziphathene nabantu nento ezenzeka nje apha emhlabeni wonke. Andikhethi ukuthi South Africa, andikhethi ukuthi PPP, but ezinto ezikhuluma ndenzela ukuthi at least nani nibone. So xa nikhuluma izinto before zisenzeka. Indaba yemibutho ndiqala ukuyithetha kakuhle nini ngo-October. So manje nguDisemba ndiyayithetha lento le ka-2023 ukuthi umbutho ozophatha ngo-2024 nguphi. So endiye ndikuthande ke bafowethu kakhulu nendikujabulela ukuthi izinto zenzeka phambi kwamehlwenu, zenzeka izinto nibona. So mahlale edabeni ke bafowethu into eyenzakalayo. Indaba ekaZuma ukuthi nibone uZuma seqala evula iphathi yakhe.
le abantu abathi abanye ilegacy yabantwana bakhe. Abantu bayibeka ngendlela ezininzi ezahlukahlukene but mina ndifuna ukuyibeka futhi ngendlela ekungayo ngoba vele ivulwe kunezizathu bengenasizathu bekunezizathu. So iview yomuntu angentendi iphikise kakhulu. So uZuma ukuthi aphume kwi-ANC bafowethu avule iqembu lakhe and athi uzovotela iqembu lakhe eyonto ibonisa ukuthi uphumile kwi-ANC and uphumile nje clear, uyabona. So nikhumbule isiprofetho ndisikhulumile ngo-October ka-2023 wa this year, ndathetha ukuthi i-ANC next year izobe inamandla but ipower ezobe inayo ayizuba ngaphezulu kwepower ye-DA. Ipower ezobe inayo ayizuba ngaphezulu kwepower ye-DA. I-DA ifuna yaqaphela ndishilo ndathi i-DA izothula. I-DA izothula bafowethu. Nikhumbule ukuthi uZuma xa iqale senza lento ayenzayo bekumele ukuthi i-DA ya celebrate. Why i-DA inga celebrate? Vele i-DA sisikhathi sokuthi izile ithule. Uyabona, sisikhathi sokuthi ithule. That's why i-DA ungeke uyibone celebrate. I-DA ngeke uyibone celebrate. Ndisho noba ngathiwa kuya kwendawo zabo ezibathetha kuzo sibabukela kuzo komabona kude. But i-DA ngeke izi ithethe, uyabona, ngoba vele iyazi ukuthi next year kumele ukuthi inqobe. So xa kumele ukuthi unqobe kwesinye isikhathi suku between xa kumele ukuthi unqobe into efana nale eyenzeke emibuthweni. Cela ukuthi ni like ulive, cela ukuthi ni share ulive. Cela ukuthi ni like ulive, cela ukuthi ni share ulive. So bafowethu indaba kaZuma yenza nje clear ukuthi amandla we-ANC ayaphunguzeka nje kancane kancane. Nikhumbule ukuthi i-ANC ngonambutho wethu. Nikhumbule ukuthi i-ANC iyona eyenze iSouth Africa namhlanje sibe nale freedom lesinayo. Noba nje kube nezinto ke zokuthi ke badla izimali benzani but amandla we-ANC ashona phansi bafowethu ngenye level eserious. Ngenye level eserious ngoba isizathu ndisibekile isizathu ukuthi isizathu and next year kuzobe kuwese ngoba isizathu esikhona ukuthi i-ANC isazoqhubeka nalento yayo yokudla imali. Isazoqhubeka nalento yayo yokudla imali and next year ama price azokhuphuka ngelevel eserious. Ama price azokhuphuka too much under ANC. Nizoyibona lento ndiyithethayo. It's just basafuna ukuthi bavotelwe xa beqala begain power kube ngona bakhuphula ama price benza into bazenza because i-ANC seyiphethwe ngabantu manje esebefuna ukuthatha yonke into lapha eSouth Africa. Imayini ziyavalwa, icompanies ezininzi ziyavalwa. So babona i-opportunity. Wonke umuntu ophatha kwi-ANC ubona ntoni? Ubona i-opportunity. So i-DA ndayicacisa lento ye-DA ndayithetha ukuthi i-DA if benikhona kwi-live wami wa last ngicela ukuthi ni like bafowethu. Ngicela ukuthi ni like into esikhuluma ngayo ijule kakhulu. Into esikhuluma ngayo ijule kakhulu ayikhulunywa noba ngeyiphi impatha le. Ayikhulunywa zimpatha le, ayikhulunywa zimpatha. Le ikhulunywa ngabantu abajulileyo. Ikhulunywa ngabantu abajulileyo bafowethu. Lento le ndiyikhulumayo. I-DA and i-low shedding into yokuqala ezoyiqetha because i-low shedding si-scam and nisazoyiva indaba ye-low shedding kancane kancane. I-low shedding isi-scam nje esi-100%. I-low shedding isi-scam esi-100%. So kube sekuba nezike zama prices andoni lento batry kuyenza ukudemolisha i-South Africa. Of which into yokudemolisha i-South Africa ngelakhi ngeke ilunge. But i-DA sukela basiyazi ukuthi vele sayida nabelungu. I-DA bafowethu ayizoshintsha ukusayida nabelungu. Vele abantu abamnyama izobanikeza i-better life and izobanikeza into bayifuna because abantu abamnyama bafuna ukuthi izinto zi-operate normal. So ukuthi izinto zi-operate normal ifune sibone i-train zihamba, funeke sipheke uphele low shedding, ifune sibone ama-investors. I-DA iphethe zonke ezonto ezo. Iphethe zonke ezonto ezo. So kusho ukuthi apha kuyaliwa bafowethu, kuyaliwa but njengo nikhulumayo ukuthi and into endiyithanda lokho endikukhuluma sebeyaqala abanye bayakhuluma.
kuba most yabo bekuve apha kum. Kunabantu abanimamela kakuhle bafethu, umuntu onimamela engajahanga, umuntu osuke efuna ukwazi ukuthi i-country endiphila kuyo kwenzakalani. Mna ndinelungelo lokukhuluma nga everything eyenzeka under the sun bafowethu, ndinelungelo lokukhuluma nga everything eyenzeka emhlabeni. So and into enisuke ndiyikhuluma isuke vele izokwenzeka, isuke vele izokwenzeka. Yonke into endifuna ukukhuluma ngayo ngesikhathi iKZN beyine problem ye floods, ndinitshele isecret enye. Ngesikhathi iKZN beyine problem ye floods, kusho ukuthi nami kwesasikhathi isiya kunezinto bendizilungisa and bengekho kwipower that much ngesikhathi iKZN under floods. But I promise ukuthi kusukela manje until kuyovalwa ngizokhuluma nga everything. iKZN ngeke ne floods, abantu nizobawona before ukuthi endaweni esona kumele ukuthi abantu baqwashe if kuzoba ne floods, if kuzoba nandoni. So yona into enizoyenza manje, yona into enizoyenza nikhulume ngayo nenkinga ezizovela uthola ukuthi abantu bagcina belahlekelwa izinto ezibalulekileyo, zobatshela before time. So ukuthi nikhulume ngepolitiki too much, ukuthi ndifuna ukuthi nibe aware ukuthi into enisuke ndiyikhuluma isuke vele izokwenzeka njengobinjalo. No matter uyathanda no matter awuthandi, bazonixolela abafowethu abantu ababenefitayo kuma ANC, mna iqiniso ndilikhuluma njengobali njalo. So bonixolela kakhulu, bonixolela futhi sisikhathi nyani se-confusion, because of kuyaliwa abafowethu and nawo Ramaphosa uzola, and I don't want to lie, and une power guys, uzola like serious, ayindaba okudlala. Yena ngakhuluma kuma media, akhuluma ukuthi hayi akunankinga uZuma xa iphumile decide ukwenza into zakhe, udisappointed that and that, okwakunankinga. But at the end of the day uzolwa, yabona, because now uyabona imess ayenzayo of which kumele ukuthi ayifixa. I-ANC i-spiritually, i-physically, that's the problem, yabona. That's why ukuphuma kuka former president kusiphatha kakubi kwelinye side, because of i-spiritually, i-physically. uZuma kunezinto ezininzi azenzileyo othola ukuthi uThabo Mbeki akhangazenze, but now uThabo Mbeki uzenzile ezinye zakhona, yabona, esenzela ntoni, esenzela i-ANC spiritually, physically. So ngicela ukuthi ni like bafowethu mekuthi nisa into esikhuluma iyavakala, xa ukuthi ndiyavakala emakhaya ngicela ukuthi nje ninilikeele. Akusiza ukuthi nibone abantu ukuthi bakhona but kungenano like oyi1 sengathi sikhuluma into engavakaliyo. Ngicela ukuthi ninitephele iscreen, because of if kunezinto ezizokwenzeka eSouth Africa akekho umuntu ongazikhuluma bafethu ngaphandle kwami. Only 2 people endisho ngabo mna abantu abakwazi ndim, number 1 kubese kuba khona omnye. Abantu endazi ukuthi abantu bayakwazi ukukhuluma into ezenzeka phi apha eSouth Africa, into ezenzeka phi, into ezenzeka emhlabeni, yabona. Most of the people bazontshela ngeproblems zenu, most of the people bazontshela ngezinto enibhekene nazo, abanye nababeliever, abanye nibabelieve. But abantu abakwazi ukukhuluma into and lento lena xa beqeda futhi yenzeke njengoba besisho, yabona. So namhlanje ndinitshela isecret ukuthi ngesikhathi vele kunama COVID, ngesikhathi ukuthi kade kunama floods, kusho ukuthi nami kunezinto bendizilungisa. So ndibene lakho ukuthi after everything ndiyakwazi ukukhuluma nga everything, and everything endiyikhulumayo iyenzeka, everything endiyikhulumayo iyenzeka. Nikhumbule bafowethu ukuthi akunambutho okuthiwa ndihamba nawo, akunambutho okuthiwa unjani. Lento ifana exactly, if nimamela kakuhle ndiyikhuluma ngo-October, nge-3 zika-October, ifana exactly nendaba kaNgizwe. Indaba kaNgizwe bendiyikhuluma not ukuthi ndingumlandeli, not ukuthi ndinjani, because of ndikhuluma nga everything enifuna ukukhuluma ngayo and yenzeke njengoba ndisisho. So izinto zinjalo, mina ngithanda ukukhuluma bafowethu, aninandaba nama-benefits nantoni, aninandaba nezonto ezo, but as long nizoba kwi-light, ngoba into endiyifuna ukuthi nibe njani, nibe aware izinto ezenzakalayo, nikhona ukuthi nibe prepared before izinto zisenzeka.
iSouth Africa vele siyazi ukuthi icyclone ziyeza, siyazi ukuthi into ezininzi ziyeza, into ezizomosha ama properties abantu, into ezizomosha ilife zabantu, izifo ziyeza. So xa ninivalela ukuthi ndikhulume, kubani umuntu ozokhuluma ngazo ngaphandle kwami? Uyabona? Because xa siba yi2 nikhumbule ukuthi ngu50-50 and kulo 50-50 kushiyana ukuthi ke nani ni-actela kanjani, because wami u50% xa ndimbamba omnye dedelo wakho 50%, still nifana nokuthi nikwi-darkness. Uyabona ne? So indaba injani? So next year 2024 bafethu nibe prepared and nibe nje andazi but ndifuna ukuthi next year xa kwenza njengoba ndisisho ukuthi uRamaphosa usene opportunity, usho ukuthi uRamaphosa ngoku uhleli ku50% ukuthi next year angaphatha, of which isifiso sami ndinguSimba nami beningathanda ukubona iANC isaqhubeka next year because of ANC si free bafowethu. Iapartheid imbi, kukhona ukuthi mhlawumbe uhlala endlini zabelungu okanye mhlawumbe ube whatever yiyo, but iapartheid imbi because of apartheid abanandaba ukuthi abantu drive imoto enjani. Kwi-apartheid abanandaba ukuthi mhlawumbe uhlala endlini enjani, abanandaba imali onayo. Uyabona ne? Abanandaba abantu bebalela imhlophe, abanandaba ukuthi unantoni. So iapartheid idinela nje kwezo ndawo ezo. Uyabona? And makuphatha le DA lenikhuluma ngayo into enivisa kabuhlungu because of nibone yonke into, because of ndazi yonke into. Mekuphatha le DA le niyazi ukuthi izinto zizoba nzima more than before. That's the problem. Yabona? More than before. So eyona nto bekumele ukuthi thina siyayenza singabantu abamnyama, bekumele ukuthi guys siyabambisana. Yabona? Bekumele ukuthi siyabambisana kwenzela sikwazi ukukhulekela ntoni isizwe sethu. Ukuphuma kwaZuma akaphumi yedwa pha ku-ANC, akaphumi nama-spirit akokwabo, akaphumi nengelosi zakokwabo. Uyabona? Leli lizwi malibuyele kuZuma. Ya abantu bazosho njalo ukuthi leli lizwe malibuyele kuZuma. uZuma we all know ukuthi sine hope ukuthi uZuma mengaphatha inyanga mhlawumbe kanye nazo zingasho zibe nesikhundla eParliament. Yazibona zihope like nami ngithanda ukubona zirecognize, but akuzo hope ezisa that far ngalendlela lethina siqhele ngayo ngementally. Uya understand ne? Yona vele kumele ukuthi inyanga zibe nesikhundla, kumele ukuthi vele yabona ngokuhlukana nje kwezinto ezenziwa la eSouth Africa or uyabona into ezenziwa eSouth Africa. Uya understand, but into sesiyiqhelile siqhelele into siyiqhelile, at least if besithola isithi kuse kwi-ANC. I-ANC bafowethu siyazi ukuthi kwenzakale into ezininzi, kwenzakale into ezininzi kwa-ANC. So ngicela ngiqhubeke guys, ni tap nje iscreen, ngicela ngiqhubeke ni tap iscreen, ninitaphele nje iscreen. So abantu vele bane hope ukuthi MK like vele izokwenza idifferent ngendlela yayo, but into bangekho aware abantu ukuthi into xa isuke ibased ukuthi umuntu ngugumbela kwesakhe, kukhona ukuthi uzokusiza but angeke umtrust umuntu ongugumbela kwesakhe. Yabona? Zento ezebekufana ukuthi thina siyazithandazisa. Yabona? Ziyawudinga umthandazo ngoba endo zifuna ukufayithwa spiritually, ziphinde futhi zifayithwe physically. So owethu umsebenzi ukuthini ukuthi siqhubeke sithandaza. Yabona? Umthandazo yawenza umahluko. Uyayibona ukuthi indaba ithini. So ilento ndisho bafowethu nisithi indaba ye-DA mina andijiki ndinguSimba. Mina ndinguSimba andifuna uniqhatha, indaba ye-DA andijiki. Isiprophetho bafethu siqalile siyenzeka. Nisazoyibona into bendiyisho EFF ilento iANC izofocus aphi kwamanye amaphathi, but iphathe ngeke iditouch iDA. Nikhumbule ukuthi first uRamaphosa vele uyakufuna vele ukuba la khona, but uRamaphosa ukhonze abelungu. Uya understand? uRamaphosa ukhonze abelungu,
uyakufuna vele ukuba kulesitha kuyo. So iDA nizoyibona next year xa ithatha bafowethu i-take over ukulungisa ntoni ukufixa i-country. Yabona next year 2024 I'm telling you guys, I'm telling you, my wish ukuthi kube i-EFF or kube ilendo kube i-MK at least kube ngama-IFP at least and it's good for us to be together with whites. It's very good ntombi, but i-whites ayinandaba because of i-whites. Hey, those people bane jealousy guys, bane jealousy those people, most of them but not all. ANC will still win. So indaba injalo bafowethu. Ngo-2024 bafethu ndikhuluma ngokwepower. Ndikhuluma spiritually, ndikhuluma physically. Onendlebe makeve is better uthandaza. Uthi noba uzikhulekela nawo uyithandazele lento lena. Uyabona? Because of ANC obvious amandla yaphela. Kancane amandla yaphela. Amandla yaphele awe ANC. Uyabona ne? Xa kuphuma abantu abafana nabomsholozi, amandla yaphela bafowethu. So lento yabonisa ukuthi isiprophetho siyenzeka njengoba benitshilo. So zininzi vele isigness expectileyo until kuya kuma election. So mase kuya kuma election vele iANC izo try all by means ukukhalima izinto, but there's no way. There's no way ukuthi bangakwazi ukuyifixa lento. Because eyona ndlela bebengakwazi ukuyifixa ngabantu beANC kakuhle ukuthi babuyisele izinto normal. Uyabona? Uthini tata ndifike late, mamela mawufike late. Umuntu ofike late sicela ukuthi amamele angafika afaka imibuzo. Uyayibona? So iANC ukuthi wine and win eSouth Africa kakuhle. Into beyifuneka kakhulu kwiANC bekufuna ukuthi ibuyisele izinto normal. Xa ibuyisela izinto kunormal kungona ke ingakwazi ukuthi thini iwine eSouth Africa. Okay, amanye ama price vele afanele ukukhuphuka like ama agriculture what because of agriculture vele iyanciphe eSouth Africa. Baya try lama small business what you understand ne? So at least bekumele ukuthi ke uthini na umna ndisekapa. Okay, so indaba injalo bafowethu, indaba injalo 2024 nimlindele nje u2024 ukuthi awukho umbutho ozowubona uphatha ngaphandle kweDA. Officials izindaba ezibhlungu kum, but into xa kumele ukuthi yenzeke bafowethu kumele ukuthi yenzeke. Uyabona ne? Because of nami why ndiyithetha njengomuntu onepower, it's not ukuthi beyivele izophatha. Iboostwa na ipower. Iboostwa na ipower kwipower enjani enayo. You understand? That's why into kumele ukuthi yenzeke. Iboostwa na ipower kwipower evele inayo. Uyayibona? So izinto zinjalo bafethu 2024 kuzobe kunjalo, but yona iDA shem anifuna uniqhatha ngendlela endiyibone ngayo xa irula mina ukuthi izokwenzani. iDA iruling yayo hayi shem izozama kakhulu. Izozama because of ibetter life le besikade sinayo before sizoba nayo, like ibetter life kanjani, low shedding izophela. Train zizohamba. I-economy izomove. Ama-investors azongena. iDA ndinitshela ukuthi ayisupportwa eSouth Africa kuphela. iDA isupportwa nako overseas ngamazwe amaninzi, not ilizwe liyi-1, ngamazwe amaninzi. So iDA kuzoba lula ukuthi benjani i-attract ama-investors, because eyona nto very important ngama-investors ukudlula yonke into. Ngama-investors siyazibona itrain, siyazibona intoni, but eyona nto important ngama-investors because agriculture kuvaliwe. Abantu abamnyama abamove the way bafuna ukumove ngakhona because everyone ophethe kwa-ANC ungugumbela kwesakhe. Ama-mine avaliwe because of kunogumbela kwesakhe. Uyabona ne? So iANC ayikwazi uku-investa. Ayikwazi uku-investa kakuhle. So yona nto efuna ukuthi niyilindele kakhulu leyo into ezokwenzeka ngo2024. And guys
ndifuna nje ukugqithisa nje kancinci ukuthi abantu abathanda ukunibukela kuma live bathanda ukuba khona, nenza umsebenzi omhle bafowethu, nenza umsebenzi omhle ngoba kunezinto esizozikhalimela ngokuthetha nje nethi kanje, uyabona, ngokuthetha nje nethi kanje, because mawune power ufana nje nomuntu ufana neboss. Xa ngabe une power uthetha izinto zenzeke. Xa sithetha ngomuntu one power uthetha izinto zenzeke, and ukuthetha kwakho akusho ukuthi mhlambe ifuneke ndi-act, ufuneka u-acte, ufune ukuthi into vele xa ufuna ukuthi yenze ngalendlela lo ufuna ngayo, you understand, izokuyenzeka exactly ngendlela ofuna ngayo, uyabona. So mna kwelami side ngokwepower yami andifuna ukuqhatha, like ndizikhulise kakhulu to enye level engathi xa ndinibalisela yona manje nethuke, engathi xa ndinibalisela yona even nani nibe suspicious ngami. It's better nindazi the way nindazi ngakhona, but nazi ukuthi abona abantu abakwazi ukukhuluma izinto zenzeke basebabini. Abantu abanepower nibavumile guys, kunzima. Nabavuma osigujana nabavuma obani kunzima, you understand. Bengafunwa ngabantu abatshela abantu ukuthi no vele ikhona ipower but ihamba iphelele apha, you understand, because of into enisuke ndiyithethe isuke ikhona, isuke vele izokwenzeka, but not ukwenzeka kwayo isuke izokwenzeka the way. Ingakho mina ngisithi uNandipha ndingamkhipha, akhona anikaze ndakhipha igama lokuthi uNandipha uzophuma, anikaze ndalikhipha igama elinjalo, but ndithi ndinguSimba ndingamkhipha uNandipha, you understand, because didinga abantu abazoza kuSimba bathethe ukuthi Simba sifuna thina usikhiphele uNandipha, ndibese nithetha ke mina ukuthi okay ndifuna 1 2 3, you understand, njengoba bendishilo. Hayi ukuthi into xa ndiyithetha ndisuke ndikutshela vele ukuthi lento le beyivele izokwenzeka, no, nothi kanjalo, nothi kanjalo, uyabona. Kufana nabantu engike ndabasiza isikhathi esiningi, mna ndiye ndifune exactly iproblem la iqale khona, uyabona. Ndiye ndifune iproblem la iqale khona. Kunabantu abazifihlayo xa bekuthakatha, ndiye ndifune those people abakufihlayo, uyabona, because xa uya kwabanye abantu bazokutshela ngabantu bababonayo bona ukuthi hayi sibona ubani bani, kanti ubani bani sometimes kuthathwa unyawo lwakhe lasetyenzwa, you understand na. So izinto zikaSimba zisebenza njalo bafowethu. Ndicela ukuthi nje kancane kancane ni understand, and ngicela ukuthi monfollow ngokwenyane, because of uzosave wena, usave South Africa, usave ngisho nefamily yakho, usave nabantwana bakho, usave wonke umuntu, just because of ngokumamela uSimba, because of angeke nikwazi guys ukukhuluma izinto ndibe nibona ukuthi nikhuluma ndiyi1. Kufana namanje ngicela ukuthi abantu balike sisahlele ku 300 siyakhuluma la, sikhuluma into ejulileyo bafethu, asikhulumi izinto zamaxoki angakwazi ukubona, asikhulumi izinto abantu abangena power, uyabona, asikhulumi izinto zabantu abangena power. Enikwenzayo andenzele inzuzo, andifune imali yamntu, andifuni imali yamntu. Ndiprofeta izinto zentoni zama celebrity, ndanitshela before, ndiprofeta izinto ezenzeka elizweni, yabona. Baningi even namaxoki baningi nibadonsa lana, nibatshela inkinga zabo, especially inyanga, nibasizile abantu abaningi, ndibasizile abantu abaningi abazinyanga abangaba ngokwehlukana, ndiyabafonela nje private and banimamela benza into endiyishoyo, impilo zabo zibe right, you understand. So endikwenzayo andenzeli intoni inzuzo, so nditry ukuthini ukuthi ndisave country, ndi-understand isi-country. Koku nikwenza ukukhuluma ngamapolitiki ndenzela ukuthi abantu babe aware guys, and bakwazi ukuphakamela into zabo kuse in time. Abantu bakwazi ukuphakamela into zabo kuse in time, bafixe i-problems zabo, uyabona. So EFF ukuthi ingaphatha, because of guys sikhuluma ngento engakenzeki la, seyenzakele spiritually but physically ayikenzeki, and ithema yenzeka la spiritually kwathiwa kusene opportunity uba kungenzakala kanje, you understand, kwathiwa kusene opportunity ukuthi kungenzakala kanje, we understand. So EFF ukuthi ingaphatha nayo ine right ukuthi iphathe,
ukuthi ngaphatha, but ukuthi EFF ukuthi ngaphatha kwama njengoba senikhulumile ukuthi iDA but ukuthi ngashintsha iDA ngalunga ukuthi EFF like it's difficult because of spiritually ndikubonile, but kusenokuthi lento le ingenzeka no matter uyathanda no matter uthanda no matter uyabelieve no matter ubelieve. Yabona lento le isengenzeka into ukuthi iEFF iphathe kanjani. If iEFF ingadibana nomuntu onenyani, umuntu onepower, like benzothi mina mhlambi ngeza kum, like ukwenza izinto zibe simple, bengathi benzothi ingeza kum or mina ndiyibonisa umuntu ukuthi if uningaye emntwini oso lo muntu lo uzonisiza, because of EFF bafowethu inenkinga ezininzi. Ukukhuluma inyani, EFF inenkinga ezininzi, inkinga ezijulileyo. So iANC yiyo zoziveza zonkinga ze-EFF because iANC izofighta ntoni, izofight iEFF, izoyifighta bafowethu because of iEFF vele sisikhathi sayo sokuthi bekumele ukuthi iyaphatha. Yabo sisikhathi sayo bekumele ukuthi iyaphatha, ingakho bethe chu, bathe chu kancane abajahanga, bathe chu kancane abajahanga, you understand. So siyabona ukuthi okay MK khona, siyayijabulela ukuthi already seyikhona seyin, those people ba decidile nama team wabo ukuthi okay sivula iqembu lethu si MK sithe bazorana iqembu labo ngendlela yabo, uyabona. But MK kwamanje shem there's no way ukuthi ngayibeka kule top 3. Is very very far, is very very far. uZuma siyamthanda, uZuma siyamsupporta, into asayenzileyo kwamanje andifuna ukuqhatha bafowethu, into ayenzileyo uthathe esona step esikhulu, esona step esixakileyo sokuthi before even ucomenta ngezinye izinto kumele ukuthi ucinge, you understand, okanye kumele ukuthi ujule, you understand. Uyabuza ubusiwana, who's the most powerful politician spiritually? Bafowethu spiritually, physically lama politician yabo le top 3 is very powerful. Le top 3 is very powerful, le top 3 very very powerful, very very powerful xa sikhuluma ngale top 3. But even no Zuma uzokhuphuka uZuma, I don't want to lie guys, andifuna ukuniqhatha, uzokhuphuka. Yabona naye xa njengoba seqalile uqala into ayazi uZuma uzoyiqeda ngendlela ayiqeda ngayo, but na uzokhuphuka, yabona. So isikhathi esininzi ke bafowethu mina andithanda ukukhuluma izinto ezingenzeki, like mina nikhuluma into ingenzeki bafowethu ngeke ngisuke ngikhamise nje ndikhamise, ingakho ngithanda ukunibonisa ngezinto ezibonakalayo and ngithanda ukukhuluma la ngena hope khona. Yabona la ngena hope khona kula uzothola khona uSimbe ekhuluma khona, la ngena hope. Ndifuna la ngena hope abantu bazothi hayi lo lento ayikhuluma yayikho, hayi ayizwakala into ayikhuluma, ndenzela ukuthi nani nibone ukuthi into xa nisuke ndiyikhuluma isuke vele izokwenzeka, isuke vele izokwenzeka. Andifuna ukukhuluma kube ngathi mhlawumbe kanye kunabantu enibashashayani manje nisithanda ndihlola kuthiwa indoni ngo1 cent, ndihlola ngo10 rand, ngo100 rand, ndihlola ngezimali. Into xa nisuke ndifuna ikhuluma la ngena hope. The next people guys, if benwazi ukucommunicate naye or ukuconnecta naye, abantu abafana no babes, ndifuna umthinta nje kancane, ndifuna umthinta kancane. I love those people guys, I love those people. Ngabantu ngathi kwelinye side ebengazama ukuthi athole umuntu ojulileyo spiritually, athole umuntu ojulileyo spiritually, afixe into zakhe. Into bendiyifisa nje ngobabes nje. If anyone was ubabes okanye uclose no babes njengoba nikhuluma sona, bengathi ubabes abangathola umuntu ojulileyo, umuntu spiritually, afixe nje into zakhe because of yena uhlakaniphile. Yabona kukude la ubabes angayakhona, zininzi into ongasenzela zona, nathi sizibone sibalekile eSouth Africa, sibone nathi sinabantu ababalekileyo. So izinto zinjalo. So next year come 2024 bafowethu njengoba nisisho ukuthi niyilindele nje indaba ye-DA
ngoba ndiyikhulumile ukuthi ANC ndayikhuluma ukuthi iEFF izobe ibhekene so because of ANC isabi iEFF so iDA izongena seyingena ngoba izobe iquiet iDA yabona iDA iquiet even ku-MK iDA iquiet bafowethu ngendlela esisimanga and isazoba quiet because of i-understand ipower yayo ipower yayo. So ndiyabulela kakhulu ebantwini abathe balike abafethu nenza umsebenzi omhle kakhulu and niqhubeke bafethu abantu abangakanfollow ngicela ukuthi ninfollow if nifuna uba aware ngezinto if nifuna ukwazi izinto before zisenzeka mina bafethu masenikhulumile ndiyacela ukuthi oko ukubambisisa emntana sekhaya ngoba kusuke vele kuzokwenzeka yabona wena uzobona sengathi angeke kwenzeke okanye uzobona ngendlela obona ngayo at the end kuzokwenzeka yabona ingakho mina anifuni bendithini bizana nabantu lana ndithi hayi ithi ndikubhekela inkinga zakho ithi aninasikhathi sokudlala mina isikhathi sokudlala ninaso aninaso isikhathi sokudlala ingakho ni challenge izinto eziheavy yabona ingakho ni challenge into eziheavy xa nikhuluma ngoNandipha anikhuluma indaba zokudlala la ilento endiyibonayo iDA is too quiet nangu esisho ufoba uyasho ukuthi ilento ayibonayo ukuthi iDA is too quiet this time iDA isazoba quiet iunderstand ipower yayo bafowethu uyabona iunderstand ipower yabona ipower mase ithi thula uNkulunkulu mekulwela isikhathi esininzi kubalekile ukuthi nani nibe aware emakhaya nibothula uyekele uNkulunkulu ukuthi akulwele uyekele ukuthi uNkulunkulu akulwele uzobona into zakho zizokwenzeka especially mase kukhulume umuntu obona ukuthi lo muntu unamandla bekhuluma umuntu onamandla phezulu kwelife yakho ubokwenza lento leyikhulunywa ngumuntu onamandla ubokwenza lento leyikhulunywa ngumfundisi wakho ubokwenza lento ekhulunywa ngubishop wakho ubokwenza lento leyikhulunywa inyanga yakho ubokwenza lento ekhulunywa ngulomuntu esikukhuluma naye xa sekuthiwa thula yabona mase kuthiwa thula so izinto zininzi and abantu ziyabaphosa kunento endikhulumileyo ukuthi kunombutho next year bozobiza someone udume kakhulu lo mfolona udume kakhulu ndiye ndajabula futhi xa ndibone ethatha iaward konke kuba kuhle kunombutho kodwa bozombiza lo mbutho lo bozombiza nje specially ukuthi ajoine lo mbutho omkhulu this particular person but it happen ukuthi even nami ukuthi ndigcine ningayithethi ngoba into ifunakala uba ndiyenzeni ndiyithethe uyabona ukuze ithini yenzeka yabona ukuze yenzeke kuyofunakala uba ndithini ndiyithethe but at the end this person end up at least ejoin MK imbizi MK of which into vela ama South Africa esi-expectile ukuthi kumele ukuthi vela bekwi MK no matter ebekuyiphi politiki it's for a good reason so good people ndiyabonga isikhathi senu beningazange uzoba mde guys nami benisathanda ukukhuluma izinto eziningi benisathanda nje ukuthi sihlaleni sonke sikhulumeni ngicela if ukhona athi ngiqanibheke kunomuntu endimfunayo lana kunomuntu endimfuna ngicela abantu abangakanfollow guys benze sure ukuthi bayanfollow cela ukuthi if anikanfollow nenze sure ukuthi niyanfollow so indaba zinjalo bafowethu if nina nifuna ukwenza sure ukuthi yazi thina sifuna ukwazi bakuzokwenzakala ntoni eSouth Africa kokwenzakala ntoni ngelife zethu nakuni ndiseza yabo nakuni ndiseza uthini umoya ngeMK party khehla yabona nakuni bafowethu ndiseza one by one ndiseza but okwamanje ndisafuna ukuniprovela ngezinto ezenzeka apha eSouth Africa mina xa ngikhuluma angizobe ndiqhatha mina ndifanisa andifanisi mina ndikhuluma ngepower ndikhuluma into njengibinjalo yabona ndikhuluma into njengibinjalo you understand so kubalekile ukuthi bafowethu sibuyisaneni sikhuleni singahlalini endaweni eyi1 simuveni ngelife sikhulu ngoba elifini kuyakhulu so kubaleka kakhulu into xa ndiyithe xa bona into xa sendiyithethile
sisebabini kuphela bafowethu. Sisebabini kuphela anifuna uniqhatha. Ungayigoqoza South Africa uyenze kanje. Sisebabini kuphela. Thina abantu abakwazi ukuthi xa bekhuluma bakhulume into yenzeke. Yabona, bakhuluma into yenzeke. Into kaMacingwane ndiyikhulume kuDark. Into kaNandipha ndiyikhuluma akuna hope kula nifuna khona. Yabo, into kaNandipha ndiyikhuluma kunjani akuna hope kula ndisebenza khona ke mina la kungena hope khona. Because of andazi man uzonithatha kancane. Uzonithatha kancane. Yabona xa ndikusolve i-problems ezincane uzonithatha kancane. Ufuna ukubona ukuthi makuthethwa ngoSimba sithethi ngento yokudlala la. Yabo. Wonke umuntu abona ukuthi xa kuthethwa ngoSimba akuthethwa ngento yokudlala. Xa isuke ekhuluma ngelevel usuke yazi ukukhuluma ngantoni. Xa isuke ekhuluma ngepower usuke yazi ukuthi ukhuluma ngantoni. Yabona. So nizoyibona indaba ka2024. I'll make sure ukuthi ndiyawuposta lo live lo wanamhlanje. Siyabonga kakhulu abantu balayikile guys. Abantu balayikile and ndiyabonga nje isikhathi senu. Ndiyabonga kakhulu. But nizoyibona indaba kaSimba ukuthi apha kusuke kungadlalwa la. Kusuke kungadlalwa ngoba xa nisuke mina ngisithi xa nisuke ngisithi mina wenze appointment mawuza kimi awuzange uzodlala. Xa nisithi wenze appointment ukuza kimi awuzange uzodlala. Xa nisuke ngisithi lento lena mina nisuke ngizokwenzela and futhi izokwenzeka isuke vele izokwenzeka. Yabona. And what I like about mna into isebenza in time. Into isebenza ngesikhathi. If isikhathi ndisibekile ukuthi isikhathi esinje kuzobe kunje. Ngesikhathi esinje kuzobe kunje. Yabona. So if umuntu akafuna guys ukunifollower, if umuntu akafuna ukunimamela, yazini ukuthi nophosa izinto ezininzi eSouth Africa. Yazini ukuthi nobulawa inkembe eSouth Africa. Eyofuneka enivele niyazi. Uyathanda awuthanda uyivila akayivanga kuyafana. Kuyafana. Yabona. Uyivile umuntu wakhona akayivanga kuyafana. You understand? Why sibuyela kuma live? Like ukuthi vele singene kuma live ukuthi siconnecta nabantu abaninzi ukuthi hey ba aware. Iba aware ukuthi kunesifo esikanje. Iba aware ukuthi yenza ibudget. Mina bafethu ayikho into engingakhulumi ngayo into existayo. Ayikho into engingakhulumi ngayo. Even noba ndiyazi ukuthi wena ngoJuly ngifuna ukuthi xa ndinitshela nje maybe lesengcolana napha kwi live ndiniblessa nje kancinci. Ndikutshela ukuthi ngoJuly yenza ibudget. Lendlu le ofuna ukuyakha ima kancinci. Into esona yenza ndifuna ukuthi nini understand kakuhle nibe niyazi ukuthi sisuka phi noSimba. Yabo, sisuka phi noSimba. uSimba wenze ndoni. Yabona, because of kunabantu abanga understand nokuthi kahle kahle denza ndoni actually. Kunabantu abanga understanding. Ingakho nikhulume indaba kaMacingwana yenzeka. Ingakho nikhuluma indaba yamaphathi izokwenzeka. Yabo. Vele izinto ezenzeka kwiDA bafowethu anifune niqhatha aziniphathi kahle ezinye. Yabona, for isake eSouth Africa aziniphathi kahle, but for ukulungisa le better life esiyifunayo ikwiDA bafowethu. That is the last hope. Than ama price azokhuphuka ngabomu ngoRamaphosa. Because of ama price azokhuphuka. Azokhuphuka ngendlela esisimanga ama price bafowethu. Okhuphuka ama price. Next year zizokhamana. Yabona, because of uRamaphosa vele useku opportunity. Yabona, iseku opportunity. Ikhumbule ukuthi abanikazi beANC abasebashona bafowethu, abantu abayilwela iANC bafowethu, bayilwela iCountry. And ngaphandle kwabo besingesiphile impilo lesiyiphilayo. Yabo, besingesiphile impilo lena. EAmerica namanje bafowethu amaphoyisa akhona aphilo ngathi ngamaginza. Even though bene freedom leba nayo. You understand? Besingesiphile impilo lena. Abelungu bebezosicinezela. Kancane nje. So
Yeah, indaba injalo bafowethu. Indaba injalo. Ulive wethu ke sizovala bafowethu, sizovala ulive. But I'll make sure ukuthi ndiyanipostela lo live lona. I'll make sure ukuthi nizothola ulive ku Dr Simba TV. Nizothola ulive futhi nalapha ku TikTok na ku YouTube khona. Lo live uzohlala. Uyabona? Mna guys asoze ndesabe kwanto. If benive kahle indaba kaMacingwane ndifuna nale politics xa nimphindela. Uthi mawubhoreka ubuyisa umqondo kwelinye side. You understand? kuMacingwana baze banifonela bephuma ecourt bebelapha eRandburg. I think I drive only 10 minutes xa ndiye eRandburg. Uyabona? Banifonela those people bantshela ukuthi Simba sive usithi uMacingwane uzobanjwa abantu bazokuhleka kwathini delete ondwe ndathi hayi. Ndathi futhi nizoqala ngabo nibaprofete nibabonisa. Ngathi nizoqala ngabo nibabonisa ukuthi mina ninepower. And bathe xa bethi bajonga la kuma video kanje babona ukuthi hayi man uSimba uthethe nge3 zika October ukuthi uMacingwane uzophuma. Zakuphene 30 days uMacingwane waphuma. Yeah, ku YouTube ndingu Dr Simba TV. Ndingu Dr Simba TV. Nizobona YouTube wami guys. Kunama live amanye benifuna ukwaposta but uTikTok bafowethu ba-operate ngenye indlela abantu ba-operate ngenye indlela but I'll make sure ukuthi la ku TikTok ndiyaposta if into ayitholanga kwa YouTube ndizoyiposta la ku TikTok ezinyani kwazange uziposta because of i-TikTok ngitryile ukuthi ndizidownload but mina into ndiyayidownload into yakhona ivele ingafuni ukudownloada. Uvuyo uyasho ukuthi abazokwenzana lokhehla lami. Hayi sababini kuphela bafowethu. ISouth Africa yonke ndifuthi nifuna ukuthi nisimamele oko ndiyakufuna ukuthi nikwenze. Ndiyakufuna ukuthi nikwenze because of if niyasimamela zininzi into enizozigena bafowethu. Zininzi into enizozigena akusekho safe la phandle. Izifo zininzi. Zininzi into ezenzakalayo. Yabo. Ndifuna ukuthi nje xa nivotela iDA nibe niyazi ukuthi uSimba bethethile ukuthi eyona into esizoyijonga ukuthi okay soyithola ile nale. Yabona? But yona ukuthi ikhuphula belungu hayi shem ayizuyeka manje iDA. Ayizuyeka manje. Uyayibona? So bengaba kuhle ukuthi uma uthandaza nje ukuyibeke nama political party owabeka ngisho nasemasondweni. Because of into endirealize leyo apha bakhona no pastor abaprofeti bakhona nizibeke ndo nizi-address nasemacaweni nithandaze for zona bafowethu. Nithandaze for zona. Uyabona? So even nomhlabeleli uyasho umhlabelelo uthi umoya uyalalela. Umhlabelelo usho njalo. Uthi umoya uyalalela. So xa sizokhala sisizwe sikhala singabantwana bakaNkuluNkulu. Lokho sifuna ukuthi kuzokwenzeka njengoba kunjalo. Siyabonga kakhulu uvuyo namhlanje usikhuphule kakhulu lapha kuma likes. Siyakubulela khehla lami siyakubulela kakhulu. Uyayibona? So indaba injalo bafowethu. Indaba injalo. So angizokhuluma kakhulu ngabantu abasebenza ngendlela zabo. Vele kusuke kuyindlela yakho kusebenza but because of bendikhiphile bafowethu 150 and ayibeka 150 ndathi umuntu mayakhipha unandipha mina ngizozivolunteer ndimnikeze nje 150. You understand? Because of ijule ngendlela edip. Yabona xa ningabreak ezinye izinto lana. Xa ningabreak indaba zabo lana bafowethu ningabona ukuthi lento heavy kanjani. Xa ningathi nje ngena nje kwi-details, ndiyanichubela ukuthi elifeini mawenza izinto ufuna ukujonge 1 ujonge 2 ujonge 3 ubone ukuthi kuso ningethuka kakhulu. So anifuni ukuzenza ezonto because of kunabantwana ababukelayo. Kunabantu abaningi ababukelayo. So zinhlobo ngenhlobo ezibukelayo so anifuni ukuzenza. So bafethu ndiyabonga kakhulu. uNkulunkulu abenani kunguDisemba nikhuleke ngamandla. Nikhulekise izihlobo zenu ezisemakudeni eziphume ngokuyosebenza. Nithandane bafowethu niqhubeke nokuthandaza. Ningavumeli izitha niqhubeke nokuthandaza. Abantu abagxeka inyanga, abantu abagxeka abaprofeti, abantu abagxeka ntoni
ningabafollow those people bonifake ehlathini abathakathi bahlasele bafowethu. Siyibonile impilo kaZahara enda ngendlela enda ngakhona, is very painful, and we so hope ukuthi even now uZahara bafowethu uNkulunkulu uzomphendulela, because of kunabantu guys aba-abuser ipower. Uyabona abanye abantu bane-power guys kwi-industry, you understand, and those people abane-power abanye base bafuna uku-abuser abantu abangena-power. So ukuthatha i-advantage just because of une-power, ngeke mina ndinguSimba ndiyibless ondwe odoti njenge ndiwubless ndinguSimba, you understand. So kubalekile bafowethu ukuthi mawune power unga-abuse ipower, mawunabasebenzi unga-abuse abasebenzi bakho, bhatala abasebenzi bakho ngoDisemba manje. So zizinto endithi ngicela ukuthi abantu bazenze, because of uzobona unamabhati, uzobona impilo yakho ishona phansi. Abathakathi vele baphakamile bafowethu, andifuna ukuniqhatha manje. Isikhathi sokuthi ama-spirit manje afuna igazi, afuna yonke into, kuyamoshakala. So nina nihlale emthandazweni, niqine, nithembe uNkulunkulu, into zenu zizokwenzeka bafowethu, and nisondele ebantwini abanepower, nisondele ebantwini abaspiritual, nisondele ebantwini abazonisiza, yabona, because of kunabantu abazosokola. Sothi singena umuntu ebephila kahle ngo-2023, 2024 impilo yomuntu ishona phansi, yabona. Kanti impilo esifuna ukuzibona zimpilo eziphakamayo, zimpilo eziphakamayo ngo-2024. So nindenzele njalo bafowethu, nindenzele njalo. And enikwenzayo ndisho noba nibukela ngabantu abafew, ndiyakhuthala, andifuna niqhatha, ngoba enikwenzayo nisave nina, nisave mna, nisave iAfrica, nisave iSouth Africa, nisave umhlaba wonke. Siyabulela uMakhosi, uyasho ukuthi kunjalo, nisave umhlaba wonke, yabona. Abantu abakwazi guys, ndinitshele nje secret, abantu siyabulela Vuyo, abantu abakwazi ukukhuluma ngezinto zesizwe baba very few, very few abantu abakwazi ukukhuluma ngento zesizwe. Bakhona ko-overseas, bakhona la eAfrica, but baba very few into zizokwenzeka. I-corona zenzekile, bakhona abathethe ngazo, nomethe bekuyiphi language. Thina sibusisekile ukuthi la eSouth Africa sekhona umuntu okwazi ukukhuluma, okwazi ukukhuluma izinto zenzeke. So eyo i-blessing guys, antithatha imlu, ndiyaxolisa abantwini aba-requestayo. Sekhona umuntu eSouth Africa okwazi ukuthetha izinto zenzeke, yabona, and xa zisenzeka zenzeke nibona. Ingakho mina ndithi ndifuna ukukhuluma ngabantu abadumileyo, ndifuna ukukhuluma ngezinto ezizokwenzeka public, nizibona ninonke, nithethe ukuthi uSimba ebeyithethile lento lena ukuthi izokwenzeka. Andifuna ukukhuluma ngo-one by one ukuthi ubani kwathini, ubani kwathini, andifuna ukukhuluma ngoko, andifuna ukukhuluma ngoko. I remember last time sesibalisa nje kancane senzovala ulive wami. Last time ngike ndajola enye intombi ke, kanti yanihlebela nje, siyancola, ndiyathemba akekho la. So xa nijola le ntombi lena, ngizoqhawuka lana iBetrami flat night, xa nijonga libhade libafethu ngo-1%, ngo-1%. So istory ngizosibalisa next time. So ndiyanithanda kakhulu bafethu, nibusiseke lapho nikhona, nibusiseke, nibe nobusuku obuhle nje. Ndiyabonga kakhulu. Story sentombi ngizosibalisa next time ku-live wami, noba kusasa zosibalisa. Thank you. Ulive nizowuthola ku-Dr. Simba TV. uMakhosi uthi awu. Ulive nizowuthola ku-Dr. Simba TV, nizowuthola khona lapha ku-TikTok. iBetrami 1% guys, ndiyabonga kakhulu bafowethu.